Men, men, masih main bal men. Men, masih main bal men. Ada orang aja dalam cong. Lau kok le cong. Men, masih main bal men. Oh my god. Ayo naman, takmat. Ayo. Naman tendang, ayo dasar. Ayo atla tendang. Lemot, main lah mulai sini aja. Ayo men. Main boleh men ya. Iya mas. Lo kok men? Oh iya mat. Mat, sing kok terwala aku. Alaku apa men? Ya lah alaku apa boy mat, sepenting lah halal betul bese. Menurut kaki dek rumah mat. Ya nyaman men. Mun sing kok ada bakuna duku. Sepenting kaki lalaku bener. Iya mat, sing kok alaku adur bener. Ini sertang bapak. Iya kan Esren. Cek sampai duh bapak kaki. Iya mat. Mai mat, aja nung dina tok sompek. Aja leun kamar deh. Mayu men. Mat. Rokok mat sampai mat. Pak, Bapak. Apa Cong? Beda aja kaki Pak. Alhamdulillah Pak,
Sing kok setia coba nemu laku. Iya, Cong. Laku apa, Cong? Laku nang tempat ada orang memang kade luar negeri, Pak. Ya alhamdulillah, Cong. Mantar betak kakek ala ko nangiji. Amin, Pak. Ya lawis, Pak ya. Sing kok masuk ke dalam rumah. Iya kala. Rumah milar ya mi pas beda datana orang semangka de Korea pas beda segi poso Mil. Iya bos. Data na TKI remeki pada sekosong Mil. Iya bos. Data na lakar ki pada sengko. Oh. Ya mun pada nang kaki Mil tuli pa masuk ke data remara long bolong. Ban TKI mare tuli mangkat. Iya bos. Deki bisengko lah pa masuk ah. Iya ya. Dan tapi sengko ya. Iya bos. Ada tung salah ko, Cong. Iya Pak. Ya kan Pak, saya kok boleh parong sih kecil. Tujuh Pak. Di rumah Pak. Ya sing kok terus melia Roma. Loh, mikir milah Roma, Cong. Sing wak Roma lah betul. Sing kok terus opo Pak. Terus ganti Roma lebih layak ikan lagi. Bagi bapak, Cong, Romaria lebih cukup dari kata layak. Soalnya, Cong, Romaria sititi sakse. Manis paeng oding sing kok bikak. Iya Pak, sing kok paham. Romaria banyak kenangan bagi kakek. Tapi sing kok itu Roma bunga kakek Pak. Ya mun karpo kakek lain ngaji ya, Cong. Bapak tak bisa ulang-ulang. Ya dapat terus rencana. Berarti kakek setuju Pak? Iya, Cong.
Alhamdulillah dong. Siti Audi kaki lah daripada bi ore. Roma lah Andi, kelakuan lah Salpa. Iya pak. Yelah wis cong, bapak ki dek masjid ya. Mari kaki lo aja mak dek masjid ya. Itu lila mangkar kade pak. Sengkok lagi apa jangan dina. Nang tempat ria lambak singkok sekuda kompol bikin. Dem maka perkimin situ deh. Abi tak ketemu. Hari cek nyentara karo mana pun. Tanya kika perkimin. Men, kimen, men, kam kimen, men. Malah ada orang kami ada nyawa. Cek kam kimen. Masih ingat yon. Teh. Kaki mat. Tama boy kaki mat melodi ke katela. Tahu teh. Repot sengko. Sudah tak sempat saya main. Oh iya teh. Sengko kiuruan dari Roma nah. Minta ada mau orang sekali teh. Dang siapa mat? Cereng kimin bedenenge Roma. Aningan sengko kiuruan lo kan teh. Ada nyampir sekali kimin teh. Ente gelu mat. Kaki jentar karo masih di mat. Ya Roma kaki lambe ruwet teh. Si biasa sengko mau main. Roma masih di mapole teh. Aku ya patot mat. Kaki cek tak nemu orang. Roma juga mat. Lah habis sih tak kendangin. Setia sengko bereng kimin langan le.
Alhamdulillah, Mat. Setia kimin lah bisa meli Roma. Ku, cang siapa teh? Iya, Mat. Mayu mentara ke Roma. Sekalian nama ndek kimin. Ya mayu teh. Sing kula kerana sedeng kerung ke kimin. Ayo, ya, Mat. Mayu enggak teh? Hari ya Roman kakek. Iya, Mat. Mayu, tak tahu Ron. Tujuh, Mat. Ku, mapan si Roman kakek teh. Iya, Mat. Alhamdulillah. Setia kimin lah bisa meli Roma. Men. Iya, cong keluar, cong. Berdemat langge. Apa, Pak? Iya, ada kaki sari mat langge. Kaki, Mat. Laku apa mintarkan, Mat? Sing kok kerung dek kakek men. Nasi dengar habis tak ketemu. Wah, Mat. Paling kaki kelantarkan nak letau cek tangkap bodoh nih ngari ya. Maksudnya kakek apa men? Kaki tarkan nak jemput nih karung ke sengkok, Mat. Kan markena sengkok lah soki. Sementara hari ya kaki odin lakun pakun nih ngaji ya. Pakun melarang. Ketika kakek yang kasih kok entarkan nare, entara minta dek kakek men. Yo lagu apa boleh mat tuh cuna kaki mempunyai jia nyari sengkok. Astagfirullahaladzim men. Kakek tekan di prasangka yang ngaji ke sengkok. Sengkok nyari kakek kan nari ya. Makna kakek debi sengkok lah habis akan cah. Lapa dia debi setereta nah. Kapi mat. Orang mun ngatela orang soki yang kebetereta. Termasuk kaki ke sengkok jia. Cong, kaki tak oleh ngucap kata dia dek mat langge. Kaki kan lah habis akan cebi mat langge. Ya tak lah karena bener, Pak. Tak ada apa teh. Mungkin sengkok lah kan lah pantas eko cahaya ngaji belum men. Tapi si tak sangka debi sengkok men. Kakek rela ngelupaki persahabatan kita. Kun cuma gara-gara tuh. Kamu makimin selam babi sengkok kenal. Lacenya banyak pentah, Mat. Tuli kan lalang oleh. Cong, mat langge rentara main dek kaki. Beton bumi kaki. Sengkok mau lihat teh. Setiap kimen lah buta mereka tunya. Kalau tak bisa celing cek sengkok di kancan. Ada ya? Iya, Mat. Kecewa cong sengkok telinga kidek saya pada kaki. Tak ada guna na sombong. Sekapin sekandi kaki je. Keng cuma tete dari pangeran. Kan kaki lah tandi hak ngandi boleh. Sekapin aja bakal elang. Tak ada lolos. Setia kaki teti orang soki. Bisa au beka orang sepaling miskin. Tetap rendah hati. Sekapin nang itu nyari. Bakal abeli dek pangeran boleh. Sengkok suka nudik sederhana. Tapi kaki bisa ngertiin dek kancang. Etempeng kaki odi banyak tunya. Tapi lupa dek sekapi. Iya, Pak. Sengkok hilaf seporan adek kaki ya. Sosol cong. Sare mat langge. Minta sepora kaki dek mat langge. Iya, Pak. Tapi sengkok pe sepora abi mat langge, Pak. Kaki cong bi mat langge. Lasa saat seteretan. Mat langge pastinya por. Tuli lah sare. Iya, Pak. Ya lah wis, Pak. Sengkok himang kedetar nyari mat langge ya. Iya kalah.
Dan bodoh nungku kimen mon soro apa. Pahla tak ikut lang kediin sekali. Ngarama kitirnya ku kenta sake ate. Sepora aja sengkok bi mat langge. Cek nih selamat langge. Mat, malang ga? Mat. Mun kun cuma antara kayaknya kena ate kakek men. Tahu saya antaran kana. Mat, sengkok kan narik minta sepora dek kakek. Gampang kakek minta sepora ke sengko men. Tak pikirin sakit ate na sengko. Iya mat, sengkok lakar lero. Buta markina tunya. Sampai sengkok lupa dek kakek. Men, cek sampai kakek setir tunya. Mun bisa kakek senyetir tunya. Iya mat, sekalian lagi kok minta sepora. Dek rumah, kakeknya pora ya. Men, singko berung kakek kan lah abis saya akan cah. Ngakan, tedung, minum, bahkan rokok selencar deka duain. Masa aku cuma gara-gara aja singko pas taknya pora kakek. Kence ulangin boleh men. Iya mat, sengkok tak ngulang apa boleh ya. Ongkuan men. Iya.